It's official. DLFM 106.9. Yamamu akwaba. Afie kasiyabano enchiremu enyen. Ghana mampeni John Dramani Mahama edesma tuja echiremu sem. Odi adesre etu Ghana meburu nyinanim echiremu a. Oma Ghana nimpunto enne kanko ejina meburu sunu senti momodi anse betimi ata na abanyachi. Ne nyina aboa na nisu ade hunu aye wono. Yetume pepe na kakra na Ghana dache no etume besi emebunu esre so. Ghana mampeni ni se ade tuja enedo ya dana na Oma Ghana. Yana fo fida ye dia ejina ho ma Ghana mfenhia aduasan wotwe ye die e wa membo mu no ana wo kire mu sem ehu behia pa se pedifo bube e kan sem ze sabe senkokura wana moto fonfo akwahye mebunu die mu nti Oma ye kwei ene ana motu ampenifo to nyina no ebedu baabi no won bewu agya Oma indi atonom na daache emofrai ene mebunu na wo Oma ni mu no ana Ghana daache be kita ye nti emoye homoden se ye nso ya fam de betima ye no ye moye homoden ye mo na Ghana enko nanim Ghana mampeni akase echirim sem omso be na from de na nso se Ghana fo anta echira de obeye no etimi enkosi agakura ne senti onya Ghana fo nyina mo a se je nyina ye hu Oman ni bobre ene babia koduro Ghana man se de aye kontebe atete apansam ne senti se Ghana fo fra Ghana mampeni John Dramani Mahama peso osie no se Ghana fo nyina anta na chi anso mu ne nyina ye mpene kakra enkakra bosha asase no enya de betimi aduru sokura Ghana mampeni echirem se prayo hoyi oyiba akufiri mebu na so kabo ma ne buo no edin ye pa ne senti Ghana fo nya yente na echi na nso ade hu ade pa no ohwe ne mu sem 120 days echire no Ghana be ye kra behwe na nya ye ta na echi o man be kwa kodi bo sha asase no so Ghana nso emebu no da achi bia no man bo benya kwanya bedisu nti ye mo ma de enta na echi no kwa be fa so be bo na Ghana mebu nso ho ato be fa so no man yatuma akoyanim e wo putu mu Ghana mampeni John Dramani Mahama de semse ede tuja. Based on fiscal discipline and living within our means, we're striving to expand our economy to yield prosperity for all. And to do this, we must look within and make sure that we're raising revenue domestically. This administration is working to implement the 24-hour economy program to ensure that our economy never goes to sleep. This will allow us to create the necessary job expansion, boost productivity, increase our exports capacity and trade footprint, and also reduce our dependence on foreign aid. The US $10 billion Big Push initiative will also modernize our infrastructure. It will create jobs, it will stimulate local industry, ensuring that our development is driven from within rather than funded from outside. Agriculture remains our biggest opportunity to reduce import dependence. With over $2 billion spent annually on food imports, the Agriculture for Economic Transformation agenda is structured to strengthen local agribusiness and ensure food security. The Feed Ghana program will drive mass food production and stabilize food prices. At the same time, Poultry Farm to Table initiative, otherwise referred to as Nkukong Kete program, will boost domestic poultry production and processing to directly address our 95% reliance on imported poultry products. The success of these policies depend on active citizen participation, particularly from our young people. The AgriNext program will equip 30,000 young people with land, training, and agribusiness opportunities. Farmers Service centers in every district will provide access to mechanization services, quality seeds, and fertilizer to boost local food production. My brothers and sisters, this is a defining moment, but policies alone, no matter how well couched and no matter how well intentioned, will not change our reality. Action will change that reality. As president, I'm taking the necessary action to create growth opportunities and enhance our economic independence. Young Ghanaians must step up to the plate, seize these opportunities, and contribute to building a self-sufficient nation. Ghana's economic future is in your hands. Le kwa kura mono ena Ghana mampeni John Dramani Mahama okase de ochire misem omisa ban the policies beba odema begu akwemu aboa ahehye ne makama pa nanso so mamu ne nyina entimi atan ban nachi na ndisuade hu ne bosha opese ofa so no ma Ghana ye krabehwe no yante akira etimi embam ni senti tutu sra Ghana fo nyina asem enisuade hu no Ghana mampeni John Dramani Mahama wo ma oman no ye nyina yente akire ne yamoa ne yeboa oman no ebe krabehwe madachi bia ne nyina da ye ho etimi atoyo maganem
This is a defining moment, but policies alone, no matter how well couched and no matter how well intentioned, will not change our reality. Action will change that reality. As president, I'm taking the necessary action to create growth opportunities and enhance our economic independence. Young Ghanaians must step up to the plate, seize these opportunities, and contribute to building a self-sufficient nation. Any awoti ye Ghana mampeni. Bema Obwata, John Dramani Mahama. Yanto akase abone so na Ghana Education Service abe declare your chinefies eyama Adwoa me ne de tosonso e won fimpi mienu ne aduonunum se holiday e de ama school mo from wo aman mo afane no mo kire se eyade omo hia so mbeje omahumi ye plan san se eye Independence Day celebration omo ya hoboa e de man ye papa into omo se fata se wo se ye mom eye break no mo kọ no mo kọje omahumi into na ye classes ebe start eye juada ma Adwoa me ne de tosudu e won fimpi mienu ene aduonunum num eye awofo ne momodin ase ombetimi aya hoboa e de ama wom esan se ochina fie de e wo se omutimi eje omahome e ma Monday na omko school ekosua de na bibi biara ebesi e wo ye break nim na yade omode chopa e di kan aba betu joint we ne nsema ye Ghana Education Service for e de abetu just March boso me ne de to sonson de e holiday e de masuku umofra no Sikapa na dwuma ye fo nka ho Osi school mo fra. Ama DJ Omale ni masesa. Osi school mo fra. If you tell any my basa. Ope holiday ko school. Na say e kire ye fofida da ka mo fa ma ye nyine. Na ka Ghana nyina ka ye ho me. Omo koma. Na say match o na da say nyina ye bi wa kire wa se be na aka no. Omo match. E wona wan fa ho anhye ye bi. Ati ase. Ye ka say ase o Wisconsin International University. Me ni ko fitela. Be hwe ye fu. Ene ye socks ado pay. Yasem kuma. Ene ye fofida ntino ka say e bon bibia o mbi. Ezika ye nkoya ni mo ka say bonum. Na ya twase ekopie mo awatemantem Prisia Himan na some member edema Prisia Himan electoral area honorable Dr. Alex Yao Bakon to dona bodom na nese na abroso e de adesre de to Ghana fo nyina nim sem ye nyina yema ye homode na o man Ghana yempejo man emfa komputu dwuma vizo ma ye timi de nyame nim rekure ni o mu se ye din vinhia no aduasia nwotwe 68 years na ye nya nanso no wo hwe o man mu pa ne ye bobre na japade ye wona sade ye ho akire ye di anyame nim rekure ni enkonka ne kram ode sam tudwa e kire mu a wo hwe o man ga na yetim sese ne du ba bia ne koya se ekami akoya de se yemen hwe sa wona wo so wa ban aba edi de opa bia ye na ye hwe se befo semfo ye de ane se wo mampanin o chim se ye ne sa o man no entumi kone ne hu be hia se ye nyinam abe bia ne beta na ti ne nusu ade hu ne nyine ye pene kakra na o man etimi akonanim Honorable Dr. Nana Aboroso ede asan so ede eya futum ede magana adusuafo nyina se momode na momboa na munsua ade ye momfama adusua no anibre so mamo no every say o ma yetimin obamode ko school na wonya nimdia beboa ma so tuma de yensi momode na o my Ghana na ye fofidai adusua mo yere munsua de yere pa na mo amuso nimdia no enko kan wakasa kirem sem o ma yetimin ye betumi akonkan adwuma so bia betumi ade ye o man na sikasema gana na so a adusua kan wotie momode na adusua so yensu ne ye ne mo no ma dache no edumfa nkɔ nanim e wɔ pontum na aboroso e de sebsei e de tuja na o kan de ni kan da sabi ene ya tisi no bibiri no de brade ayi basayo so we nya no ma do free sabi mo no na mo post ko mo ba na kan de mi nti bofo kra na ni kun kasa na no ede eka die ye ne sa na so tumi eden eboa o se tumi se bia ko school pa so no ni efi adwene emi wo nso an ko school so beto ofie adwene ebo beto ba kaja ka bofo bebre beto be wi ase na nyoma so ye ko duma ne ayi tie efie de ye fie nsensem na acheche ya kasa no chechiro mo ebi kura mbo beto experience ne emo ebo beto ka bofo kura bronti asema o ka o madam ko fo bebre tu challenge fa how bebre kamine ka ma dwende nka twinde o ye kun kasa na se o se bi kasa de edu pan kasa e de fra ento manu kasa o sama kan se mo se emi anu ya panu bia ne kura wona nana aboroso kasa mu e na wosan kire mu sem o ma ya tim sese no akodu ba bia hu behia so o man Ghana adusua e ho hyehye no ye de foforo kura firi se kura ya tim sabe sa wo ka twi kasa na sa kan kasa ye se wabon woni mo hwe nanso wo kwa aborofo kuro so a se French na wote na odidi ne dwuma wo kwa Koreafo a mo kasa na mo ka nanso Ghana de sabe sua trend e ha ye Ukraine ene aborofo ya kobane be ka aborofo so wi a wonte ase e mofre ya ka aborofo aka so fa aduane mesi pono so o kire mu sei adusua hyehye ye ne momode na matwi kasa ne mrem
na Ghana famofra no etimi de yetwi kasa no esuande wo eye school ahodo mu abeboa ema hyehye na konka ne nipa nipo onimde oye na ma ne sa ne yetrete no manyim na yade abrofosem ye wia betena fie a emo akram wasande afuto e de amaye nianom mozemufo ekire mu sem mafahye no anasa mo Ramadan akwanche ne mahya se ne senti momma asomdwe animanim basabasa ye we de ala ochi ne senti momma modern asem akwanche we mu no momma mpa ye ma Ghana na afi momma asomdwe animane be bo no ma Ghana so de kan ko ne dache no etimi esiye pa Etuma ka chomo ensho unche mo omobon na babon zo nyombo no mbo 106.9 emlanti so services suya ise nyoma ma basa no na mpampa bon tachi adwuma tie bi etibi fama ndia mo mo se sabo papa no odru afese no mo de mo na egu the form na so mo sle bonifacha asen balari ga yin egu de musuban chese be wi de mo na be wi ne wi asa starting pana ntimi wanse basa on the message said, I mean, what's the freedom system? I said, DLFM 106.9. The fans of my brother, Madden, the Madden, why am I a solemn? And here, what ye, I have some member, Eddie Mapricia, in my electoral area. Nadine, Eddie Honorable, Dr. Alex Yao, Bakuda Bottom Rane say, Nana Abrosum, Amanibwe, Yansem training Samuel, Ophelia Boateng, in the difference antimantemo, Eddie Ebesumuye. Yanto akase bone so na Ghana gas etimi anya eye ISO 1401 any ISO 4501 certification na omo beboa na ya sitena mu ni baabi ayeye adwuma no eye ahobambo sam etimi akoso ye pa na omo modern etimi asi ohaw bia ano eye ade environmental eye management no any occupational health and safety no beboa sane ebeye adwuma kuo no enso bedi ni dwuma sane esene etimi aboa eye ade omo hwe adwuma certification process na se wo November bosom ni de to so eye dumienu won mienu ni dunkru ni wa bra na eye COVID-19 yare no ekoso no nam so mo antimi enya no sane omo pe ohawo omo fa mu ni na yade Ghana gas ebo omo de atimi nya certification ya omo hwe nim se ohaw bia eba eye Ghana gas ma ewo ho no betimi eye free wo eye cylinder explosion ni ade ni na no omo be hwe na omo ye sane ebe ya ahoban mo sem ebetimi akoso ye pa na ye acting CEO Dr. Robert Latte de betuja se abra no ye general manager no sha certification process no omo sha na se de nyame adom omo atimi ensa kantina ya de omo beboa pa eba eye management ni eye adwumayefo wo ho na eye health safety and environmental operational department ni na ene eye ISO project team ni na omo bo omo ho modin ye papa atimi enya sane ebe ye betimi abo na oban bosem atimi akoso. This achievement reflects our collective hard work and dedication. The ministry remains steadfast in its mission to transform our nation's energy landscape and Ghana Gas's efforts to align seamlessly with this vision. Together, we have integrated sustainable practices into our operations, fostered a safe and healthy workplace, and reduce the environmental impact of our activities. The attainment of ISO 14001 and ISO 45001 certifications underscore our commitment to DLFM excellence and position 106.9. Ghana Gas as a leader in industry best practices. Indeed, we are leading by example. Under my leadership as the acting CEO, I am committed to building upon this strong foundation. Our mission remains clear: to deliver consistent value to the people of Ghana by contributing meaningfully to the country's industrialization drive, including the President's 24-hour economy policy. These certifications represent globally recognized standards for environmental management and occupational health safety 106.9. management. At Ghana Gas, our vision is to be a fully integrated gas business with a strong reputation as a trusted partner and a reliable supplier of natural gas resources in Ghana and beyond. Eni ya uti ye acting CEO at the Ghana Gas Dr. Robert Latte. Yentu akase bose enko piemwen. Ewe sina footnote mentioning ewa hafumatenim. Na make say nana matren kunwa eni mpenifo mo half ano north
mensinim ewa ye ahafomatenim aka se chirim sem nana kwasi bosompra wabon humodin ye pama na otia banwa so no ye go so mahene no obadwuma pa bomoden ekonkoden emagalamse illegal money entimi ankoso mpotem de senti koko ene nsase ne akwai de na bo ho ban pantigana fo nyina ye moye nsem se pa efama na visi wakonkoden pam wanam ka so da mu kire mi sem edu baabi enua hodo anana ebon homoden ema mu duadua ye we nya kyase na wanya ne baabi kode wabon homoden ye pa na Ghana ahemfo nyina tumi ye ne se dia Ghana nka omen de daache betumi akonkan ye pam penifo aka se kire mi sem omaga de yatim se no illegal money galamse ase oman Ghana yatena dodo na se ya japade ne koko ayensense mageto ekontebe wo manyim akuafo enso no gujam ne santi ohunu se na mo ana na tu ye no ehu behia se Ghana ahemfo nyina besua na sabe pesamin kumia na mbo maden atonto Ghana nsase ajapade de manipa kitiba bi etufu magude esan ye na tena ye esan so se ye na kwa ye ne yensuo de enya de panti Ghana ahemfo nyina ne ankwankra nyina mo maden ase betumi asua gwa so mahene nana quiz eya kwasi bosompra wanya ne ba bi kurefisa na motu ye no eya na mopapa na ne kasa mu na nana poku bosompem oye forestry eya service manager ewa hafo no mantan no kasa kire mse ana mapa na tunu watumi aboa waduaduania bebre na o mansinim asan so ahwe ma mekase no mansinim nyina bibia kwa kamanti abon ho made ma illegal manen eso atumi ate emene ekwefo ho to no ma eyo ahafo ano eya saf potem dia Ghana fo nya ntandachi na fi anyifunu sunsun visa na mona natu no ayade a wasafata se o man nyina yetumi bo na baso e wo mrempo a wakọ ne nkrachi Emiasa ayedi e green Ghana e wa boss mama ne nyina mu no na boso pra ene gina mu tintin odi na nyonyam ne dom nyina beta tumade na chi e ma ne yeye e kama se mfie miasa twom de enu bie ne wa yedi boss mama ha na boso pra enka ho e bibia ya be ko na so ye na ye ne di nkomo e fa green Ghana ho na aji awa wa tu na o tre ye e kwa be fa so a Eni a woti ye aye forestry service manager edema ahafomantam no ne din edena na poku bosompem ne kwakra mo no na president edema esunafu kokoko plaintiff nana Emmanuel Sapon ekirem sem nana abon ho modern pantigana fo nyina ye ma ne mo ene adwuma na garamsi asori wo kipokrum yebeka kire na ozo mawu afia antempa na woni me fa adwen me bobo no hempoa ani amahina wo ano amane se wonti ase na ne man su de ni man mu hade omma garamsi ema ha tintempa na ye ya adwen na ye ma nipa ebe pamu mu enu mu koye etinana de ye ka asunafo ha no ma wode ani aden ene awukodro ama haposo na koko akuafo kuo no ye esunafo municipal cooperative koko farming and marketing union no waboa ye ama akuo no so ye be kai no da bia eni a woti ye okopie mom awhafo a onom ena eye adehye mbo moden tuto koko ye be ka ne say asunafo koko cooperative ono ena da wono ma no ye president ne den ade nana Emmanuel Sapon ena wote ne nkan na yegina wesu ne yakoto ya naboafo adwaton de ho nkra ye ba kasebode aka achi ne be kenkan ne nyina ede asomo Makwantu ho nsam aye medadwen nanso menya nsam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma meni ntrɛw Sunday Sam's consult edi Britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na Afekradie, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchira wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station honomo a. Phone number 0244291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media.
Yamamo akwaba afe yanto akasebone so ewe nigediem na emom yentie wei embra. Sanyama unye ya fosi do so fano. Enyama sorry tia me no dada eye pipa. Amania to minti wasi mini nkwaje bi wo wunyame mu. Yefunu kakra emu atwonti obi sasesta no ni nyame no mbohini. Mia dia minim sedi na hiara me boafo no dadi. Mansantra ni rirefo se ampara wo ye meradi. Obeji edia jisama wo wai. Obeji edia jisa jumana yeye. Obeji edia jisa misika sama tuto ye. Eradi nyami anka mia dia minim se echasa danara mewura cheche fo anu neso. It's official. DLFM 106.9. Otunyum wedi ana wawa unse eyema mesta ana etunyum yi na yade ode nsem abetudwa edefa ekwan ya ofa so a otimi ewo ye na bro ne nsem chofo ekasa na oche ode na ra husem we etudwa se yade obre ye papa ansa na otimi ewo na wawe okwa ase emfie edu na chese awo mpo baako entimi mba omo oni omote eye ne important omo sere no na so wentimi amfa bibia anto ne so ankase de bisa ne omo sere me ne die mi free Nyankopon mu wan free mo nyagidie ewo Nyankopon mu into ode afutu aba betudwa e kire se mfa ho ni ne beto ewo oma eye wiase mu bibi biara ebesi bia no enwo se wo twe wo ho afri Nyankopon kire se anse Nyankopon de ono no ya de ni na ye nti bibi bia ebesi no eya de wo se wo de wani da so ni na etu nyame so se anse ono wa yi ne ho afri Nyankopon mu na ye de Nyankopon ebua no na nya ne baba ku na afri mankase se ne ma eye num bra wo bo a wo adwuma bi mu a ye betimi ayi wadi bra wo nya mfomso ebi aga ye farming wo free kurom ha nkotena wo kurom a nkopel ma me asase a no best farmer kora winya wo eda he be kasa wo ye best farmer na bongu sadi oyi wo free ba bia pen ne wo no se na oboa wo pacho wo ti ase enti nyame de wo ye bia no wo hu na kira de no waye nne awie ye no betumi akase nyame onye mistake o ti de wo ye bia me estampo me ma me emedu ba ko me na me ye bedu me hwe kwan a me ma me ba bia ni ho ana ne ba free mu da me ba free mu me ma me ba bia ni ho a opa awo da eduru ba bi na awo asam 10 years na ema yes sa ni nyina na ama me tiri mu anya me da wo ka akire ni mo mani bre wo mpaibom empaibo mu ni kom ye mu ene de nipa besi atwetwon wa abrabo mu kakra no not was Sanyama unye ya fosi do so fano. Enyama sorry tia me no dada eye pipa. Amania to me ni nkwaje bi wo wunyame mu. Yefunu kakra emu atwonti obi sasesta no ni nyame no mbohini. Mia dia minim sedi na hiara me boafo no dadi. Mansantra ni rirefo se ampara wo ye meradi. Obeji edia jisama wo wai. Obeji edia jisa jumana yeye. Obeji edia jisa misika sama tuto ye. Eradi nyami anka mia dia minim se echasa danara mewura cheche fo anu neso. Mansantra 106.9. Ewuse ampara. Oh yeah. Eti wuti wana when you run. To me I would Israel ma free Misrimu kwasumu no menso. Mansantra ni rirafo. Ewuse ampara. Oh yeah. DLFM 106.9. Ene ya wuti ye Ghana nyum tuni mama esta na oche semfa huni ni ebesie fa ogidie ni na ehye Nyankopon mu san se Nyankopon de onyiwu emmada engosrada fa me pa ofia ha o beti adwam nyame nko a anka me teto fom kra se de engosra na ekọ na nyasem kuma mayem ma wa konwa mu mama esta nyame nhira kufitela behwefia engosra ni masetam enumre Ghana ni be ba won chen na yankenka adwenchire ni bi mfa mamu we every anane kunsu kodwokro na wachire mi say Happy Independence Day Ghanaians yate na uyu hu afiri mu ana
Kofi Parliament Ochems, I love my country Ghana. Greetings to Agwana Bobikuma Apache Nana Obrempon until Boaben or Tosu do back home. And if your chairman Kwesi Ewudi or seen a day at the Kofi Parliament or the free Agwana Bobikuma Apayada Sepam. Wenzu every chief of staff Charles Mante and I was say it takes the love of country to fight Galamsey. It is a winnable fight. God bless the chief. Oh, God bless the chief. Until we go so much in a way and baby corner. I'm on a word to any other part. And the senior Charles Mante Ghana of Winnie, I enter the Babuana Galamsey. Yet to me, Edu Sunko name Yaminsta pa say US. What they cast your bono, Hnima Donald Trump on so ATB. Yaminsta pa senior man Charles Mante. Nanimre Ghana ni about and I have for Vida. Ghana, yadi is a Vinciano, Adwoa Sian watching. Adwoa Sian watch you, 68. Na Ghana ni ene for Vida na yadi we anesa. O ma na yakwa say. And that's all honum, and as I the aya no. A kwamso e faso di no sign and wadwe nkyere. Wo ka edifo my Ghana. And Vinciano Adwoa Sian watch yadi no ehum. 05340 50199 05340 50199 and 059340 6565 68 ena Ghana yenya Majo Inyami adomo penny wudi na bia kasa free Kwame ni bedowa Bra Kwame yenti animre Kwadwo Bra Kwame what we say Sikapa o use ba kla o pro holiday am na for say go school Sikapa la tewa yo unen dizi there be you Ghana on yen pay for na ma ban maka say Ghana for ye ya ka say ji men kwa bi an ye pe le ko yen jiro kan pese men kumunya o say le ye bo kwame kuma point sure oh wa homa na say ya kwahye politank ni mu age wo firi mu oh mo inside aha enti boni tew na afoforo gina ho manu sim titwa ni tiama ye okay yo o say mo kasa no tete o mo promanu ye okay but tete ana nyama ya bedi mata ye pedi le bedi o mo nyina bedi wa fo nko a enti sa adwon no yen free it mu a ye promanu ye ya e boko ye no why ya me nshira bebre bra kwa me hello majo ye ja papa opening we day any baby akasa free senior ni mre ma yentio how is it na me the papa because any per one more bro say do birthday better Ghana idi panko ye junkie kwa mobra na woni pay mu one mobra when see that one amapo asase one to be house be do birthday na Ghana ye di panko onom tramo tramo kwa ko hia nyina asra na ye nyina kotalo se super green na ka ho oh ya bi hedio o maya wanya site 8 years odi ko be huru support wos o maya wanya site 8 years oti capital town wanya nso nwale wanya nso no de bia utumi de sumu uzo wanya site 8 years na ka oni pa nkonya jonki oye pa otraso kra na ka otra jonki mbo na wo capital town na we get man of the support wos na uzo be do birthday we can region nyina nka budget anko kra nya be more than 10 billion ya fe to bo man kra to no munye nsuo no no okay bless edu ya da so nkomo ne mo hwam nanso yemre ntia foforo gina so enti nyame nchira opa na wadwe nchira wode amaya numre hello majo amane chama ya woko nyame adom ehye pa opani wudi na bia kasa free efe na ya kasa free tema senior me yenti wa numre mo se Ghana wonye 68 years finshi aduasian watwe 68 ene yenya ene mo me man kwade tema man kwade me when about mo me o no mu bola oh edion come to one me man kwade when about for me ho na se no mu bola obi wonye 68 years edion jama e perifone mo no me tmesi you nko pa bi ba ka Ghana perifone tmesi you man bia me me se oboa odi so oye ni ya na se wonye sika ye bi mtimo mo nye no fila na madama no okay onim se so oye ni ya na se wonye sika ye bi na ada na contract timi ya kwana na outfit kwana tutu odu se perifone to mu abo me fa obi amo fa opa habo road ya anye ni se na ntwere ye kunuma ya nkai ntu fita da bia abo ma habo America free enko mu bi aya semo ntu mu se kwana tutu aya mu
Monsieur Amun Amat Masis, your man come by water, but can anybody 2 years back? Oh, near my Masa, may catch a gun for the Masa, send it or the cook about the because who now also the democracy for 4 city. Let's all be the Cubans for 5 Syria. I mean, one of them is about no. Open me that's a power adventure no Ghana for what was saying. I mean, shall pass one so watch the wide enemy. You better last call and yes, or not Apakan jet at Nasi. Now, the Akupamason Samba to us if he said ne, Nanapoli, ne Yakosunti. Akupamason 7 will be at the says Rano. Is soon Guana Pakande by Nasim Guanura hope I never susam. Enti Muntamuchukun and Nasim Kumakra. Enti 05340 50199 059 6565. Hello, Majo. Hello. I have fair way. I'm last caller. We didn't be a free. Adwoa Sammy Gladys. My Gladys, my entire Oh, Ghana, dear. I said, I year pan. And now, Ghana and Brian. Yama buy too much. And I brown. That's empana. What kind of? Power. I said, I year. Ghana, ni panka, na ye pan, ya be amano. And Kabusia Penny, I didn't hear more. Our dear Yamaro. You, Mative, that's a pa. Yamin Shabby, say, also, Jim, and Yaka Mariana Ghana, and Cassia, what you know, so. Nay, I didn't know, Elias, could you tell us there are 7 or so? Was it a? Ozi Apakan, when ye know, when in Belgune, ni patri Belgu. And Penny for the Sabby, I bel quite be Apakan. And I will go and Penny for the Sabby, you so cry, Jahim. They say, Cockets or him. I bel quite Apakan microwave and a Belgu tray. That would be a bush a penny in the crown and they shut down from almost a yes, you correct. Or the fair to turn to Melgo, baby. Yeah, go kitchen and why I say, you know, go crano. And there's a better Apakan was and then but I have wow. I don't think I said one official. It's official. DLFM 106.9. Say, yeah, you could tell it, and a young pong, and will be a pombi. We are Ghana, Nick, I said, Bonnie, Benjamin was near the sea, and must move on. No, I am amazed. Maybe entering the same Eddie Meyer, did your man could tell a joint operation. Eddie could pay more our Facebook no esum. I can come for so a yemi no, Eddie, I just attack Kwadwo Jokrum. Traba with the Kwadwo, Kwadwo, and for Fita. In Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Minima Hofe. Adwoa Agyei Sikapa. Udina Kaba Kofasa Sumayonko. Adwoa Independence. Better. Can I say Adwoa for Fida? Adwoa for Fida. Aha. Enti, ye jina we sinaka se bono yadi nyina de asi mamu nyina mo eni tia ade share. DL Power Sports. Emu ade. Ejawom dead. DL Power Sports. Emu ade. Ejawom dead. DL Power Sports. Emu ade. Ejawom dead. DL Power Sports on DLFM 106.9. Yaw dagba wo tro melegbadura no vinyo pogbeto hwe wo tro ya cha gamagbado megba no sports ye me hwogbo no yimenko anyu DL Power Sports update mede kuku no yo madana grona made na amasia makropomoto hwe no chome radio adra DL 106.9 sports eya dimila ye me no me hwogbo no tabade kuku no ngbade radio alegia nane no gia anyami ganyo bi tuobola ebo no ko e Facebook e YouTube mingabo gbekene hefia no your beshe watashie kun woke sports ni ba egbaji DL Power Sports update menkpa bo fa gbekene ni ochemoko ni moko akemoko ni mofia mo ke radio afo DL 106.9 sports noni nye small watashi woke ba ka jo radio be hanina phobia. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platforms.
Thursday evening edition of DL Power Sports Update is airborne live. So please call a friend to tell a friend to inform the whole family that DL Power Sports Update is airborne live. Ebusama menyina we so na menchi obi biala mama dwoma makwa bapa emfamra nkrampumpuri mantem agiatum kasafidie kase ba kopeso DL ohani nsia echiripo enkron na yawada anwumre emre wiedu sa gudie momnante yesin kunya na gudie monsama wodo a yakwa kope ede abresemofo watrase wu so aso ne sokrojen entebeni nyina wayidi afim ne yakadie ose mu odu tiefo edi tiesa wote ohwefo edi hwesa ohwe ena yen okafo nso no edi kase ya kana na anwumre yatna siere babeso eya gudie monsama di ade ncheche edi adana ebumfumpa wa Ghana ebibrem ane broni kroso ene yatna sia yereba yatase aboa no yabone bede yebesane mu edi agufam edi amount ba bibia obia tami kuchu yama wajon ema wakwabani entna yatna sese dia na wawunse dwumekuo bia daroma ene yede agudi mu nsam de ba Lumba ensupa nde obepiem wa Ghana na opensu aba adwama so na emute emu yakro je onom na ko nipaduam a ebe ohuru nipaduam no aye nipaduam adwuma ema nipaduam ejira ne nanso dia eno ane Lumba ensupa Food on Drugs Authority athwe ya omo yenhwehwemu de fa nyama yedi ene ne aye nom no oma yenhwehwemu agye atum se obepiem ewo Ghana nsu amute na ye kama de eno ane Lumba ensupa enti Food and Drugs Authority agye atum abusuan o twenden mema me nkwan ema me konwuntin empiepie ma me mre nsu papa ne de eno ane Lumba ensupa na nsu a edin abeta ho no eye Lumba ensupa no. The name Lumba ne kura no enye din ketwa na nsupa sa abeka mema menkasa mre open so abenuma eno ane Lumba nsupa we na ye kasa tintin bia efiefie mononom mo amoton nsuo monton dwumadie bia wodibia no fa Lumba nsupa no ena efadi Madam Abanyameche ewo dansuman ene ne mpatem oben aye owapie tuslin eben Lumba sport no eho ena Madam Abanyameche ewo monfre no dansuma ne mpatem for 0557 349 401 Mama Vic enso wo fanko ene ne mpatem nti ofanko fo no ensawom even suhum fo no munyina monfre Mama Vic mobenya bi ewo na kache 0500 680 783 ena afenso no Lakeside ene ne mpatemu fo no eye nadum enti na metiase mobenya bi wona kache number no eye 0543 296902 Lumba nsupa no pe bia to a DLFM akache ewon kran Agbogwa Junction yene Wisconsin International University no ena edi animhwe obenya bi enso ewo na kache enso so ewo ho na numbers a obefre no eye 0555 0 no abo 5 miensa 274757 ena 0577 475343 fre na baby a obia no empenfo edibibegu hyenmo na yababeyi ede amount enne anwumre yatena se yede nsem na eba from afar kwame afumuta echi yede nsem no eba DJ Omarion ede yakwa ba funtintan kese ne so Facebook DLFM 106.9 and YouTube nso no DLFM 106.9 ko na kwakwohwe na bibianya kama me amede nsem no eba no edi ameje so no ayensu ano de hye Apakan the blessed kiyentie we yaba yabeshe nsem na se edi amount Apakan GH wode nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti yanka jangumana yamfa ensem no emaudia enne it's all about Nana Pole eje enyaba bedu enne wo Kumasi Heroes Park eho ena yakra yenua Nana Pole yakra na chikra DJ Omarion fa images ni bini videos no eguo chakpo fa bi Google Facebook and YouTube efama me enti enne yenua Nana Pole a Kumasi asante kotoko ene bobo kwa efeni nsu athreman on the 2nd day of February 2025 ewo insu athre Ghana Premier League game na yakowo Nana Pole sikan eku no ya no ene no
okopie mu a eye no eba so a in fact na ya yo wosem ye papa na yede nana pole yadeda no na nana pole edam pam na in fact ya yo hu ye papa enti no enne nana pole ye ne koso enti ne de obafia is all about nana pole na empenifo bebre kopie mu kotoko mpenifo enu achi nso no obenya GFM mpenifo in fact clubs awodo Nations FC Hasselfolk 4 any Kumasi Asante kotoko 4 na nkasa no na omwo Bechem United 4 ebaye na ke yehwe senso Atreman FC beba na so Atreman yetwe omo a omantumi amman bedu a in fact na eya wesem na ye bibia wo Kumasi eye baba yara ni mo Heroes Park ene ye pagya mu no de ko kukuo mu ni se pole eye dish ye wo kukuo mu entombe sie na adishisie entime no kase de no nsiabo eye ni bibia ba na wiye mande no emune de akwakopie mu kukuo mu mane ne na asia nana ene behwe no wakora ne dish ye na chi kra oba Facebook a images no ne videos no DJ Marion di go Facebook in fact eya yo wosem ye papa na nana pole abusia tribute a omode man nana pole no yenkwane yentie kakra enso ewo ho kodi la kodi ho fi kakra eno asu ho no ma osan baaye no obetwa na brabo so ewo ne mem je kwase he ya etwa so bo ne bra abrabo ni ma ena baba ye kotoko kuni ba kwa na woditi nachi yi pa ba bi ati be ko bia sede yenim no na yemua yi ekobi kopi se enipa bi ye ne dom ewo nsuafre eda kwasiada sede yenim na ya ofrempon da eta fre ni pule no na usuo eye sonko na ya obi a lokwase ni se ogine mfomuso etum oni na eka asem wo se de waye no pepepe oyi naten a ehwa na wagye atum oboa abusia edi abusia ko eba opese kade obia no oni abusia ni adofo eche ewo na braba bebo no wati asefo asase so emu Adwoa nko so mu no na okohia edofo gift frempon ya won nya mamu ensia na woto aso ebo bra enu achi na akrabrifo bi ni pabonifo bi na dom e wonsia tre osiada edabi ya ama aguna busua enne ade atoyeni Francis ya frempon na pole se de ni panyina afro no dieli amane hunu Yehowa Enquires ye kopim dabi a yebehia awo agya no aheni mu yedamas nana pole abusia in fact tribute omode man nana pole no na eye ayowosem eye moboye papa Mr. Edu Echampon eye communication team member Edema Kumasi Asante Kotoko ono so de nsam kakra di tudwa ede fa yenua nana pole ho yentie Many am dasibio. Fijiri se enne ma hu se pole wawu. Dada na ayel satisem. Because enne me ba behwe na no pai ni awia na yede no tu adaka mu ni nyina me wo hu bi. Enne ma hu se wawu. Na kotoko ya hwira de na supporters wo eye national supporters ni Ghana football wo hanyina no odi ahwira de because oyema football no eye akono. So neso no die nyame ahihye no no ahihye die bonsam soso no ewo mu no so wo mu sani ye enti we ne say nyankopon hihye ye say ono an krabia se die da se da be nyankopon the baba ma ya so te say ade nyina ye fa se da ma no enti ye de ni nyina ma otweli ampo se sani pa da sani na hihye sa eneman ade so ayi ne apoledia wa hasante mai nia ensemu ekon wutie de nanu kwa yenua bi yesefan Professor Wallace okotra ni radio so eye enkaho ekaka nsembia amakodo supporters no yewura homo eye ade a eye pa enti yesrebon facha eye Professor Wallace
nyame born in channel nimu Mr. Edu Echampon a communications team member Edema Kumasi Asante Kono Wateninka. In fact, who you pa Nana Poli. In fact, who you pa over Facebook images no any videos no near there and I go. Ya share say Benyanya Namusini Okosi nine Heroes Park no na be simanum bi wa my reports ni esi wo nyina no or the my producers no try say omonsa ebetumi aka no yankwa ahoma so na nya namusini a okosi ya nine Heroes Park no yene no ndi nkomo clinical cross yenuan sentweni a ono eno ye nya namusini okopiem ye na se yene no ndi nkomo cross ma me ma adwoma akwaba emfamra DLFM so won kran sa wo ye na me adom chairman fantastic nyankopon adom me ho ye pa na emom na enhye da nye enije sa amayen sure cross by simanum wona wokopie mu ewo eyie na se bonetofa niesi wo hobia empanifo eba ho nyina bibia etofam wo eyie na se simanum a edi anim aye wo de fatwa ho mfoni efamayen well minia mame modia kwaba emfa emna kumase mantemu. Yes, Hanum Anna Tresse, the venue and the center of attraction as far as India, Nana Puli, and so air concern. It be PMU a Heroes Park, Baba Ranchim, and now much exactly there 4:30 a.m. Anna Tresse, Yababi PMU, a Heroes Park, and now your monitor for the Noma, and so it is according to Puli, you near Precopen, we won't say, if you're from the minimum, said that none is in the tier, or brown or tears in the ya fane se mia na santino ye nyina na ya fa ko ese busuafo ne ye boa ama ye ne nhwese ne ntoto nyina enso so akon kan ma bi etia e kama enti en na ahoma che kwampo no anase no na de kwampo ya na be boa ye e be bo tent e bia e ma e ye siesie ne nyina tini ye kama enti na ahoma che ana akoro company fo nim se omo e na ye no na akosi awu apenka INT chairman wono e na otumfo na musini ane waje ye na bo no boa o ye and so Ediama Busia, and I just a quarter company for Akina, a tumpum. Now, before so being a tumpum, I just a caution, a call Edema bloggers, and I say media houses are Adwoa, and they were my imagination or maybe cover a year. Now, caution a buy and say, among my quine and my poorly body no, will be in town from member to internet so. And it is what monitor videos are, made the Emma Mona, which means and now they say, poorly body no, and so account. As a caution, a call at my media houses, I would go, and after bloggers are in need, or Mobeba Ababa Kava, a Yami Patrol, a year old, Amadia, and to me, I come. Now, you start here, a man called for a monitor body, no, and said, and you are fully, which you dump for my knee, you pay a last respect, and so Ediama Puli, Amadia, and so a Siako Kama. Yes, you will pay a last respect, at the my you Puli, and my number to me call come exactly 9 o'clock p.m. rather 9 o'clock a.m. and I stress a suffer for a taking over and a nay one a wufu some at the man and a pulley and my dear to me also come after a wufu some and yedi pulley a child by a sports stadium no who is shy. Yes, you didn't cover by a sports stadium no is shy before say ye handy body no over Ediama Bushna for Ama one Edna PM o kukum na stress and then you and I said, Nana G and a DC pulley, as I said, well, this year, Precope, Kukum Akunana Pa, in your pulley, a bit near Diamana, you know, your father called Kukuma, and I see a Quakusino. You then bet to one after saying, no, you know, Yaquakusi, your pulley, and so sweating Yakos come and you didn't Jabusia Fono, and a Busia Fono, and the Kukum, and my name to Kama, and into exactly 2 o'clock p.m. And I trust you know, the Tanase, not to say about the new Kasa. Amanyoma etimi aye kama honum anatesen sabodiano and so ebe flu ama bibia tumi akoso kama ntino dignities Adwoa wonum ebe be piemu ewo ayi na se no betimi abo obi to say GFA president Ket Edwin Simon Okreku ana the ESCO members we and Dean Ede Frederick Echampon vice president at the Ghana Football Association yes we and Dean Ede One Obin Omina etimi eba ayi na se di Emmanuel Timiko so Kamana say juvenile football president Kamara
Kamarat ono so etimi baby e ma nyoma nyina etimi ko so kama Frederick Champon enso so etimi baby RF chairman a o Ashanti region yura Osia Kotoro ono enso so etimi baby ntino uram e wo GS akate dia dignitaries ahodo a wonom etimi eba nse ye no ba ye no yanka se ura Logical became United womo club president e de ba be two ga ese wa obetimi enso so ache owura obi a odi pola wu obema 1 billion amwa kwa kuji yes enintino all the promises are here enintino ono so na rival no na tese enya semketwa am koroko supporters e budget no so e ma de get me ko so kama only the hunters e ma the hunters enso so etimi e ba betia ye e ma enyoma etimi ko so kama koroko supporters in pinning for omo press circle sabano the lives of chairman of Usuware Solomon ono etimi ba bi sanso na NCC omo life patron ora ni din eri chairman Kwadwo Ponsa K5 wono enso so etimi ba bi dignitaries ni pie mu a anatese yewura otumfu anamusini nana ewa pinkra kontompo ni afere hene enso so yanyane ntia se wo ba na cultural display me patron e kono wa bra nana kwesi ewu pinkra na trese ano wadene yes nana eye hene mu a basa men kana men fa na da nana edina na chino na ano wadene pa na etutuo ene cultural displays ana ekoso no na ano wadene ntino ura enso so etimi betena afe na trese ye ni nhyehyɛ no enso so ewura mu kuma atensen kyerɛfo enso so etimi ebabi yes the lives of Kinibenmo atapokumu ne ayala kyerɛfo ya mo mu kuma tikuma no omina enso so etimi ebabi e ma bibia timi peso kama ne e adie se kuma afi asante koroko ahyɛ na napoli e mu nyame san sɛ omo eba yira tibi na kyerɛ ano we gene papa enya asɛnketwa minyire fi minuanom hatofo wonom enso so etimi eba ya bon sa 4,000 Ghana cedis na kyerɛ nya asɛnketwa mo de odo e the board dem e ma bibia timi koso former board chairman ede ema bobo quality ede kuma afi asante koroko ana afi emei wono ene president ede ma bobo quality ede nation safety yewura Mr. Dr. Kwame Chei wono so etimi baya enei wono so ebe born nsa kama obe pay the last respect ede ema na poli ema bibia timi koso kama ntino all in all no ene pole yie no e wo kuma se Heroes Park no na trese ayekra be sha ne sa na ano wadene na trese efe kuma se asante koroko enso so ase na pole ni munyam eni ntine aba obetimi afa afi pole life no etese ese osun koroko ebe hye wani munyam yebetimi aka ya fa ono ntine na all in all yes eni pole die koroko etimi ahye na munyam ni ame nimse question bi ho no ma obedisa na me dia na ma yi a bi etimi akoso kama na question bi ni so a mejemo dia ma no we fie na chese matwa ni nyina na waye no bibia se o ma ya so tibia no ana wa ma ya so atene ntino cross yebeda ase wano atie adwuma no so de unim pa me bo aba so hai fantastic enti yebeka after the show medase enti yenuan sentwreni clinical cross ewo kumase ono no kosi ya nem wayi na se ne eto fam bia no ana watwa mfoni dia man oh nana poli Ah
Enti finally Nana Pole Eko a die-hard Kumasi Asante Kotoko supporter for very long time. Me who obi a odoni team na okune hunde mani team eti se Nana Pole da na obetam Ghana Premier League no edisi na beti so no bon hunde ro, and such a humble soul, a dedicated soul. Nipa boni phobia jenen kwa ya boni bena oyeye se me ko support me team ya ko bobo Ghana boy ya bo basa iden just 3 points league enye bibia na da so sponsorship mu nibi broadcasting right mu nibi paka mo bob so bo tan basa everything about league in your papa na a humble soul obia oye okunu obiba makuna to achine ya and ayo is sad and Nana Pole ko ne yere picture na Omarion dia to Facebook oba na suama na nim nyina atwe and uhu ne yere ni picture kra na owra ho obia one ni kunu wale kurenya afio August last year ya no mo ware so o ma ware kura enya afie ni kunu akra ne se me kohwe bo aba yakowo ni kunu sikan yekunu na oye bema na wo sikan wi enka gina we afede we dwane ne nam Senegal okọ Wagadugu kura ye beche o na emrane ni wadi enti ye be gina DL 106.9 kasafidie so with yen CEO and empanifo nyina management workers nyina na yama Nana Pole busiano yama mo yakọ ama mo shedin kese pa okunafo yama o shedin yama o yakọ enafem enye bete nyamenka ho na oncheche owe esane se tebia wo mu no nobody wish me kunu se me kohwe bo aba na ni funu na nde ukohu ye enti no yebema busia yakọ Kumasi Asante Kotoko ebusia no yebema mu nyina yakọ na sporting fraternity no any football fraternity ni nyina ye nyina yama ye ho yakọ obi an shedin enti yemfa Nana Pole nsensem nsi eyayo ho in fact eyayo we pa na ye monitor wa ma no ne na ye nsori so na enwumre dia yayo ho na Charlie Nana Pole shedin wate ebusia ya boni tew ewo amanone se na yakan yesukura yejahim enti kakra bi wa amanone yenkona zigibi emrandro UEFA Champions League round 16 of first leg in the games ni bi eto dwafaya not etna fi Inter Milan ekosho mekami no mantumante Bayern Munich etna fi echi Leverkusen bo mekami ensa omo entumante ana Benfica so tena fi ma Barcelona ekosho mekaba kwa omo entumi ante Paris Saint-Germain so tena fi Liverpool ekosho mekaba kwa omo entumante UEFA Champions League Player of the Week according to Liverpool goalkeeper Ofi Brazil your friend Alisson Becker na according to performance na watching Champions League and an modible so any crucial saves or yeah the man Liverpool against Bobo Kwa your friend Pierre Jono and a Wenya Sa award na Rodrigo Goes Real Madrid or Tosimino Harry Kane or Bayern Munich or Tosimiensa and a Martin Odegaard and so Bobo Kwa your friend Arsenal Etoso and Naiwo UEFA Champions League Team of the Week goalkeeper no Alisson Becker or Liverpool or kwa intentenwa ana Benkumini nimfafemwa Julian Timber ewo Arsenal and a Di Cooper and so ewo Bobo Kwa friend Crabbridge Emre Can ewo Dortmund and a Benjamin Pavard ewo Inter Milan omo and former defense okwa midfielder Rodri and a Pedri ewo Barcelona Brendan Rodgers ewo Aston Villa and a Martin Odegaard ewo Bobo Kwa ye freno Arsenal so and a Ubenya Rodrigo Goes na wenya Harry Kane and Rafinha omo Bobo Kwa ye freno Rodrigo ewo Real Madrid Harry Kane ewo Bayern Munich and a Rafinha ewo tima ye freno Barcelona and so wa ye di and win some di amao UEFA Europa League round 16
first leg games ebetodwa na DJ Marion fato so ma me na me mfa no sorry na games no eguso a ekoso na me no ka say UEFA Europa League no and they almost run 16 first leg no yesi akansima aduonum anan 54 minutes AZ Akma asheba ko Tottenham Hotspur entumenti FCSB and so Enshebi Lyon ashome kabako and Fenerbahce atna fiema Rangers akobo mekami no oma timu bakon na Simano aduonum miensa 53 Real Sociedad Enshebi sanso na bobo kwa FN Man U Enshebi ebo na otwe AS Roma ene Athletic Club bebo ebebo Ajax ne Eintracht Frankfurt bebo Bodo Glimt ene Olympiacos bebo na Victoria Plzen ene Lazio enso ede abo ni Conference League round of 16 first leg no yesi akansima aduonum num 55 minutes FC Copenhagen Enshebi Chelsea ashe kaneba Komodo ashe miensa Liga Warsaw 20 Panathinaikos ashe mienu Fiorentina enso ashe mienu Real Betis ashe ba ko Victoria de Guimarães enso ashe ba ko ebo na otwe Barak Banja Luka ene Rapid Vienna ebebo Jagalonia ene Cercle Brugge ebebo NK Search ene Lugano bebo Pafos ene Jugaden enso ede bebo nia yere wonsam ede ama match we games ebeba so na Brazil for atonsa ede afre Neymar anti Neymar is back to the Brazilian national team after 2 years and so sanso na Chelsea omo gem a ye freno William Estavao obolon Palmeiras Brazil ono so wenya kolapa okwakobo inti Neymar Shannon's former me say Neymar is back into the Brazilian national team after 2 years na Barcelona wo goalkeeper bi of Germany ye friend Marc-Andre ter Stegen na Ghana na one wo yeri jaya wale na be news wa na so say ono Marc-Andre ter Stegen no one ne yera tenancy said that bi edu na so moton kwanta pai ne yere ye friend Daniela Jelly enti Marc-Andre ter Stegen ene ne yere Daniela Jelly omu jai awale and so ene 6 March 2025 yet Real Madrid bobo kun on the 6 March 1902 Real Madrid enya 123 years ende enti ye reshom happy special birthday omukita 110 major trophy and so we are say in the Real Madrid happy birthday and confirm am and there me vem no ani me moran wo fam ezanze na Napoli masa ayaro osem intini yam fancy na zigibi meto aso enne minim bituto pa nke se mitutu bi ba minim bituto enti aje bia me sinkunyamo Mario ani zigibi na mode yamonyama na Libya boga nso wa enti se mi si table my boys media minim ye enti se mi si table my boys na mo sai nyama na Napoli yi ne ye wo fidue mu a enti no ni aye de ye be na Napoli yi na nwumre e wo fidue mu a anso so Facebook mu amohwe nyina no ye da mase e wo Ken Kwadwo Ken bro mi chiao anso mu amohwe nyina ye da mase Samuel osei anim agudi konfo osi ochia zigibi enti Samuel agudi konfo wonso ye chiao anso so from afar Kwame Afum ebo ye chidom ye de nsam no e de ebaye Kwame bibia be fine wate wonso papa da fam enti wonso ya ma won shedin bibia be fine DJ Marion e de yanko Facebook and YouTube santo na Libya Burger e beta e chire be man moral support no samre de ye ko na me bra penny Mr. Kofi ayinu wa yensu anu so wate ma minchia wona wife sister Mary and so me amede nsam ne bae no edin ameje so no e ya yensu anu de hye Apakan GH the Blessed King nyankopon amma na wa mese ni wiase ne yeti nkwama ochina se ye wa hoden dia ye besa ba ya kro bibia zigibi is up next. Hey, Kwame.